Tapu moi hei lala tangi tangi o Kalevale. Isa, ai kawa, ulu ki he lupe, oi mana vanga o hiko sila e ongo pole. Tulo mo lo au, mo tala mehea, i tua tatau. Tulo mo ngahi kakala hingoa, e pālavi kakala o e whakalau kau. Tulo mo whinetoli tangitangi, o ku ngatu vai e ne whanu unga he pō whetau. Pea tapu mo fue tupua, ko e sotiaka o e whau o ku kei taupe. Kai toho e pui pui o e fia fia, kau alo whaki atu he ka kei tau o lunga a eni o ku kei foiata. Seuke o ku whewhe a vavaulahi. Whanga i he si ke talia mai. Isa, kua mana ka kapu e otu tongani, e kua sita mipa hoku ka kei ki e pō o e whakamani Miss AGT and Ma'imoa Catering. Ko hono ka kei tau o lunga. Ko e palataisi tofe mo oni ia, mei he te tau anga siweli o e tau langa mata i tofe. Na e whakalanga ia, me tanunga popo o maka hoko valu o ave ia e he mahina hopo pe whakaili me he toa ko tangi ke mohe loto o lukia ia he loto a o e hau wisa e lolo a halai valu a eni o e talo uhinga ia hoku ka kei whale la lava e ko longo longo folau ai hau o ko folahanga o ngahi kafa te lia e fonua mo hono kano koloa. Paini tu ua mo mafua i whangauta. Koe ui kawa e, mea hua kawa meiriku, e ko ngā tū a vavaulahi, e ko wheta paki e hala uhila e ne papai. Ko si ono ka kei, o ku auwhi loto aki e ki e tonga efu ne la langa ia e hene kui, me fu mori ko fie tui. O ku laloni aki, a lau i wheta aki tāhina ne amusi o au ki e pulu atutua e hala tu i loto nei a fu. Ko e kake i tau olungani o ku konga e ua. Ko e konga ki olunga, ko e pulu ne hau kafa, me whanga nonu mo whanga i he si, ne toki filohi pia whiia ne kauha amu o esi o salo te ke whai aki ha taua alo i e pō o i tui tue. Ko tofe ia e ki i kake i tau olongani, he na e whakangingila whakaosi ia me i sia mane, me e whakawhalau mai o whakahake he whanga ko keitahi kai tonu e whalaka inga o i maalalini. O ku fungani ua aki e tofe ai tapa o i teunga ki olunga, koi konga ki lalo o i teunga, koi tofe o ku tui whekai naki ke ne whakateunga ai taha e kawei koula e mo ui ai tonga koi tauhi hono wā. O ku tui whakamatalai hea hono nooloto, e whaita tau pē mo hono kahoa, toki whakasisi whare ai e tofe, pe hoko ko hono whakapito i ngā lau. Toi tongi e tofe, hono nusi whakawai pipitongi, he o kukei whatu koa e matapā ko whatonga koa ke teki tuu i he tofe te sisi whatongia i he tofe. Seuke Lauthala Bay ko tonu hoku kake i he kua uni a vavaulahi mo Germany o tu haapai mo halaliku. Pe kai ngalo ai Cells Creations me hala pai pasi o alai wahamamao me waipaho mo tahimate he ko ia nani tisaini mo ngauhi ai ka kei tauolunga o Miss AGT and Ma'imoa Catering. Tua o whaatu Miss AGT Ma'imoa Catering Rachel Angelica o Manakakapu Gutenberg contestant number 10.
Ladies and gentlemen, good up for contestant number 10, Miss AGT and Martin Moore Catering, Rachel Angelica o Manakakapu Gutenvale.